Ana Bismillahirrahmanirrahim. Mana bizim Batken Oğluz Kalamcay ve Aktürkbağ Aile Hükümeti Aktürkbağ Aile Medresesi'nde bugün günde 30 bala okuydu. Yani bugün günde mana 8 bala yarışga katıştı. İnşallah. Bundan keyin dagın жақсы игіліктерге жете берсін. Кемчиликтер жоқ. Аллах Таала разы болсын. Жарыш өтө жакшы өттү. Балдарыбыз мына кызыгуусу дагы намартты. Мындан кийин дагы чоң жарыштарга катышат иншалла. Mana Orunbay akabız Allah Taala razı olsun şu qarlardı bir jarıştırıp Kur'an'a bolgan kızıgusunu dagı namarttıraylı. Uşul uyda Kur'an okulsun. Uşul Kur'an'ın soğuatı bolarыбызга barsın dep жақсы niyet kılıptır. Allah Taala razı olsun. Mına qarlarыбызdan hazır cenadan jarışat. 5 para, 50 para, 100 bet болады. Bir parada 10 parağı 20 bet болады. Bular özünde hazır 5 parada 50 parağı 100 betten jarışat. Men suroo berem. Qaysı жерден okusam bular oşol жерден ulap okup ketiş kerek. Anan tajvidiga. Mına Orunbay aka birinci orunga koy koyuptur. Ekinci orunga ham koy. Üçüncü orun 8.000 akça eken. Dördüncü orun 5.000. 5. orun 3.000, 6. orun 2.000 so'm bo'ladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Olaşqa hazır Kur'an okuyan bala Aktürkbağ'dagi Muhtar Mollaның nevresi. Kudayga aylanıp keteydi. Şunday bala şunday Kur'an okuyanıga bala deydi. Ana sana şunu. Iki dünyan kan boğura kız bitti öpeyken. Ben evledim. Vah barakallah. Endi rahmat. Mana şu qarlarga rahmat. Qarlar iki dünyalar Xudo xolasa kam bo'ldi. Mana şu Nurbek qarni yetishmeli Xudo xolasa Nurbek qarni aytganini qilib mana şu Qur'onlarni o'qib Kur'an okusanlar iki dünyalar kam bo'ldi. Ama iki dünya baxtlı bo'lasınlar baldarım. Rahmat sizlarga shunday qilib berganingizga. Oyim prizingizni berem. Orada müminler var olurdu beremin. Xudo xolasa inşallah mana şu sizlerni Allah daim qo'llab yuraversin. Mana shu Qur'on jarishlarga qatnashib, birinchi, ikkinchi masalalarni olib yuravergilar. Tinch bo'lib, omon bo'lib, bundan ilimli olimlarning qatoriga qo'shiladigan darajaga Allohim sizlarni nasib etkizib yetkizsin. Barakallah kelganingiz uchun. Rahmat kelganingizga endi qara. Farmi deymen. Ilohim amin endi. Tinchlik bo'lsin, omonchilik bo'lsin. Mana shu Orunbay jiyanim iki dunyosi kam bo'lsin. Mana shu Orunbay jiyanim ham Xudoga shukr, mana shu odamlarga o'xshab tamarha qilam dedi, kurash qilam dedi. Tog'a mana shu qarlardan kelib Qur'on o'qitabil dedi. Xudoga ming xalla shukr. Men boshim ko'kka yetdi mana. Bo'ldi Qur'on o'qitib, shutib. Xudo Amerika bo'lsin. Ular qatışdı. Ha, mesela, Allah razı olsun. İki dünyası kan boğdu ballar. Şu dersler, şu dua okuyanlar. Sultanım, her bir de ballar şundan olsa kana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبح اسم ربك الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
يعلم الجهر وما يخفى ونيس على سورة وجاءت آياتنا سورة 30 para mereka dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله الذي لا إله إلا هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Haşr suresi 24 ayattan turadi. 28 para Medine'de çıkıyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Naba suresi 30. para 30 ayetten turadi. Mekka'da çıkıldı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في سلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Yasin suresi 23. para 30. Mekke'de çıkıyor. İkincisini Kıyalı Bek'e veririz. Allah. Üçüncüsünü Oruz Bek'e veririz. Allah'a hükmü. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz bin. Allah razı olsun. Yeki dünyanın kan boğum ama barakallah. Bana şu Kur'an'ın da mı? Amin. Dördüncünü El-Hakim. Beş. Barakallah. Yeki dünyanın kan boğuna. Boğunadan bulasın mı? Barakallah bana. Benim canıma müraslı ülkelerden bulasın da. Bana. Yeki dünyanın kan boğusun. Kur'an'da okudum. 5 Sencer. Bir, iki, üç. Ben yaparım. Barakallah, rahmat, barakallah, rahmat. Olmaz.
Sayfullah men Sardar aköňe 1000 so'mdan. Şundaylar köp bolsun, Şundayça okuyanlar köp bolsun. Voy, mana şularga bar Şundaylar torak kısım torak. Ona balдар turşun qaranda var şular am qara. Eski bular. Endi mening gibi janında bu şularga ham bere versen de. Hem var. Oydan benim qullup ne kişiler qılıp qaldı böyle. Ya. Şurada az biri. Tak konosunu öyle de tak koz verin. Birekini yap. Ya bittadan koy. Koy. Kovası değil. Xorib yakın. Ne qilaq ey? Ulan qana forter. Non. Ya lan. Pirdagan bala qana pirdagan. Pirdagan bala. Hallar